sometimes they start to talk. Listen, they start to talk about, about their favorite show called Tandla nenkondlo. Angibingelele ngikwengemukele mbukelo lehlelo lakho lelithandzayo nalelihamba embili Eswatini TV na7 lonke nje Tandla nenkondlo. Niyatima ukuthi nasenibona Forthu lo wakwamabuza sesikhathi satetona tinkondlo sikhathi sayo yona imisebenzi eTandla. Mina ngihlanga kubuta phenze ngikujaja ngithi lo mfana khona hlana endlini lothi wena hayi lo mfana nje ufuna ukuba umbhalo lithumo. Uve ngaye ngoba uthe yena ufuna kuba ngisonkondlo but ke ngawe niyabajaja bosonkondlo ngakushiya nje khona lapho kepha namhla ngithi asewume manje ngijaja bosonkondlo wena ngena kuleli bandla lefula bosonkondlo ngoba kumnanzi manje nawe uqala uyagain abo confidence yibona semfolo yo so yaqala yakhona kumembi kwebamfa yakhuluma so yakhona nekutshela makhelwane ukuthi hayi sisi bunela kamla nginaye sonkondlo weliphumo namhla ke sila kwenze amandla ngamphisi la sinafanele contact yakho ukuthi kuphi ekhaya kibo ngoba mina ngingabe sesengicambe manje ngiyabona musi utasitsha ke fanele ukuthi yena ufika kanjani ka poetry yini futhi lelemenda athi yena mina I want to die doing poetry. Mhlaba nayi lencwadi ngiyibhalela wena Mhlaba lempila inako ukuthula cha thula ulalele mina ulalele lo sizlo lethile kule yami impilo impilo lelo wangithembisa yona ukuthi soyibamba sobabili emhlazane sesibethe nsikama kofa iqiniso lithiwa ngikhohlisa Mhlaba lempila inako ukuthula injabulo siyabashitha sam dinyembedi ke sona setajika tabanga umngane wami lomkhulu Fanele the poetess. Mbukelo lihlelo Tandla nenkondlo ngina Fanele sifunza lo sonkondlo lofunza lapha emadla ngempisi high Fanele ke uthekimi yena esikoleni sakhe nguye nje kuphela lo ngisonkondla bathi ke mina nginako lo ngambelieve Fanele ndabe sesothi Forthu yangihleba njani Ngiyaphila fortunate ngiyaphila nami. Welcome to Tandla nenkondlo vusela umbukele ekhaya uthi introduce ukuthi ngubani wakabani uhlala kuphi ufunza kuphi. Sanibonani ligama lami ngingifanele sibongo ke ngakasifunza ngifunza eMadlambisi High School ngida form 4 so I'm like 16 years old ngihlala la khaya nje la kafike khona naye sis Fortunate. Okay usitheke ungisonkondlo nabo thishela cha bashide esikoleni ukuthi cha unguye sonkondlo umfundisi wethu wala esikolweni ucala nini kuba ngisonkondlo futhi wasitwa ngibani? Okay ngicale kuba ngisonkondlo lo mnyaka phelile I remember very well 20 December ngila ngaqala khona ngaphuma ukuthi okay I wanna do poetry ke manje engifuna nami bangisonkondlo otherwise kubhala ngicanga ngaqala way back but I didn't have it in me ukuthi sengifuna bangisonkondlo and then so 20 December my brother hosted a party it was a party or something and then ngacela sport ukuthi bhuti ngicela mani ngingene ngiyaqisa ngadi ukuthi ngisonkondlo mara ngicela ngingena so wangivumela and then la ngakubona khona ukuthi hayi no nginayo lento. Okay audience yakho ya react kanjani? It's your first time reciting nasekhaya for sure bamangala ukuthi hayi wena anuhlethi nento le nje kwahamba kanjani? Kwahamba kahle kakhulu because bekunebantu balantsaweni nabo they were so amazed ukuthi how kanifanele ngisonkondlo besolo singadi vele baningi because even nababa mnaye waphuka like bekasola ngadi but bayithanda kakhulu. Okay esikolweni khona benda kanjani uya recite esikolweni or they just know nje ukuthi okay Fanele is a poet that's all? Kuma qiniso ke esikoleni bengisengakaye like ngathi ngabakhomba mina ukuthi like ngisonkondlo and stuff bengineke ukuthi ivalela noma ke ngiyithule ngingadi but ukuthi ngisonkondlo but bengathole isikhathi noma ke le space sekuthi like ngikhulume ukuthi hey guys kahlahle ngisonkondlo and then kanti babona ngikhamba kwesikhathi ngikhamba ukuthi nami ngihambe emagigs bafole like kuma social media platforms and then base bangibuta and then babe senabo bangisupport. Okay now ukhuluma ngihamba kwemakicks yo uyangithusa so Fanele ucala last year ukutshengisa ukuthi wena you are a poet fine ushito ukuthi isonto esikhashana ubhala but now so yahamba bathini ekhaya baya approve yini khamba imagine uyabachela ukuthi no ngiyaka event kuphi ngiyoperform ba-approve kakhulu and bangisupport ngohambile vele ama-gigs kakhulu nami ngiyamanga ukuthi in such a short period of time ukuthi like last year 20 December so ngiyahamba ama-events. Okay sengiyakubona nje so lapha emcimbini
Nabafundi lapha kuma-program abo bayasho ukuthi Fanele the poet noma udibita ngalinye igama. Mina nje ngasidecide ukuthi ngifuna ukusebenzisa lami igama ngoba ngifanele ngabasifunda and I'll be called Fanele the poet. Kude into engifuna ukuyishintsha ngifuna kwatiwa nje ngaleyo ndlela. Okay, Fanele mina nawe simaswati urecite ngani wena ubhala ngeSiswati urecite ngaso noma uyahlanganisa kunanakulale ngiyaye ngive bathi swangisha angibathi kubuya kuphi but wena uyaye wende njani? Asesithi nje ngisebenzisa onthula ama language. Okay. Ngiyabhala ngeSiswati ngirecite ngeSiswati phinde ngibhale ngesingisi phinde ngirecite ngesingisi. But ke angivami kwenta kakhulu lesingisi because simaswati nje uma nawo shide bese kuba likhona ukuthi le message lengifuna ukuyihambisa. Abantu abaningi bese abasayiva mase ngida ngesingisi so usually ngeSiswati. Okay, tinkondlo takho na utibhala uyaye ufune ukuthi ibhekisa kubantu labanganani kubantu labasha bomake bogogo wenda kanjani noma uthi wena cha mina ngifuna ukuthi nje nginifake nonke nginishwamba kanye nive the same message? Especially ngathi kakhulu it's the youth. Kahlahle iyabafaka bonke wonke mvu but ke most of the time angibhala ngisuke ngiqondise the youth the insha. Ngimle mfambatane lebehambila nabo bonke labafana hamba malanga negciwane laselala nami. Ngimle ntokazi lebehambila nabo bonke labafana hamba malanga negciwane laselala nami. Bathi likusasa lami setandleni tami mina lami labhidlika etandleni tami mhlazana tifudziso tebatali ngitishaya indiva indlela ngayibuta kulabasemuva emuva impilo yami yasiya khona. It's Fanele the poet. Ukuba nokusidako Fanele poetry yakho ngoba ngiyathi ukuthi ngalesinye isikhathi kwenta imvo uwedfana uyaye uvungaza uthi hayi man kuphelele emoyeni mana kufikile ngifise kufike khona. Nokusidako. Asengithi it's Sibuhle the poetess. Okay. Yes, asengithi ngoSibuhle the poetess because ngisebenze naye kakhulu because ngamphola mhla 20 nangicala. Kuleya event leya bhutami then that is where I met her sasuka lapho ke vele silo ngihamba naye. Okay, do you have any future plans ga poetry? I do. Okay, athi nje asosivetela kancane nginembukele ekhaya lo ofisile ukuthi yathi kuthini mina ngiyafisa kusebenza naFanele in the near future. Mina sifiso sami ukuthi I just want to be the greatest poetess Eswatini. Ngihambise umlayeto ngikhulumele nabantu abangakhona ukukhulumela ngemagama ami ngihile nami la ngikhona khila khona and more importantly ngifuna kusebenza nema poets alangwane la ngetulu kwami asifiso sami ngisona lesitoke vele. Okay, Fanele bayakumema kuma events uyaya uyoperforma now uveta bo South Africa ukusho ukuthi uhambe emalanga nasekhaya ubese sewenza njani ke because phela ungumfundzi akuku affect yini esikoleni? Ngisho ukuthi angi-affect because ngiyazama ukuthi ngikubalansise kuyi-2 ngoba vele nakwenekile bangimema ngicale ngibuke nale date ukuthi inini. I don't usually go nangabe kuma Monday to Friday. Ngimane ngihambe Friday ngithamba Saturday Sunday ngithamba ngaphinde ngibuye la ekhaya. Okay. Any message lo ofisile kuyiveta kubantu labasha njengoba ungivetele ecaleni ukuthi wena cha ufise kusita yona insha? Keep pushing guys. Noma ngabe kwendakalani like just keep on believing in yourself, put yourself first. Noma ngabe sithini ngoba sihlezi sikhona thina sifuna kusho something, just keep on pushing, believe in yourself or you are a star. Okay, i-message lo ngayiveta kubantu labakusupportako, your family, your friends, your teachers, ithini? Guys ngiyabonga kakhulu like ngingefalile. I wouldn't be where I am ngaphandle kwenu nje ngangikho nami. Ngifanele the poet nje kungenxa yenu, especially to my father. Shem special shout out. Ngiyamthanda baba Shem. He's been the best support I've ever had in Bridam. So ngiyabonga kakhulu thina evunganze like ngiyabonga ke kakhulu kunako wonke umuntu ongisupportile wa believer futhi nakini. Okay, usithembisani Fanele sisachubeka sikusupporta. Mina nje saying number 1 fan yakhe Fanele. Ngabe seke bosongondlo labanye nivungaza uthi yambona fortunate nengathembe kwakhe cha ngithole Fanele namhlanje kunene ngesazi. Fanele. Usata enjoy kuba nami fortunate as uyifan yami usata deliver fortunate usata kunika usata uhileka usata ujabula ngetinkondlo zami. Okay, nasimfuna Fanele siyamfuna kuma events ethu. Angeke size simphadamise esikoleni ngidawucane kubabukele ukuthi cha Fanele usengumfundzi ngabe sesenithi kakhulu ngetinkondlo
but nje uthi yena cha uyatholakala ngoba uyakhona ukubalansisa. Fanele utholakala kuphi sikuthola kanjani nasifuna ukusupporta njengebalandzeli bakho? Esikoleni ungaya emadlambisa uDankhanza, and then kuma social media platforms it's on FB it's Fanele the Poet, and then on TikTok it's Fanele the Poetess. Okay. Yes. Kulabo the bakho ngilo THE or No, it's the DE and then space in between. You said I was a failure. You said I couldn't do it. You said I was never destined for greater things. You said everything I would touch would turn into dust. Well, I failed not once, not twice, but many times. But you forgot one thing. Failure was never the opposite of success, but it is part of success. I tried, I got tired, you said I should quit trying. I will never be able to do it. Well, I am a star, a shining star itself, a light that brightens every dark room. I will rise above all odds and shine like the star that I am, with my head held high and energy like the sun. I will keep on trying until everything I touch turns into gold. It's Fanele the Poet. You said I couldn't do it, but I did it anyway. Well, akusiwa malayini amlawa malayini akhe Fanele sifunza lo bengangumsonkondlo wethu namuhla wasihayela wasiyakufundisa naye ukuthi tinkondlo tibhalwa kanjani. Mina nje ngingabe sesengiyaqanga kujaja wena nasohlula wena tinkondlo. Kepha ke stouch yakho net market wena isiqiniseko ukuthi cha awusukumi lapho ngoba labantu ahlala la nangithi. Sitabonana ngembukeli emva kwalo likhefu. Mbukeli siyajabula ukuthi wena ukhethile kuhlala phansi wathi cha namhla ngiyinzawo ngidabukela lona lihlelo Tandla nenkondlo lize lifike khona emaphethelweni. Uyathi masikuthi la khathi nesibese sesiyakuvetela lolo wenda umsebenzi weTandla. Asifunde ukuthi ulalele tinkondlo kuphela ugcine uthi hayibo basho ngani ukuthi Tandla nenkondlo kanti cha ubese soba khona nalolo wenda umsebenzi weTandla. Emadlanga mphisi ke bathe cha sina sinayo umfundisi wethu lo wenda umsebenzi weTandla uwenda ke ngeTandla takhe nguzweli igama lakhe utasixoxa ke Zweli ukuthi lo msebenzi lathi uyawenda yena ngumsebenzi wani. Zweli vusela umbukele ekhaya siyajabula kuba nawe ehlelweni. Hayi siyabonga ukuthola leli thuba siyabavusela bonke babukele emakhaya. Umbukeli ke ufisile kwati ukuthi ungizweli wakabani ufunza from bani? Ngisho ukuthi ibito lami nguzweli Masina ngifunza ke form 4 emadlanga mphisi. Okay. Yes. Bashido ke esikolweni nasibathini sabathi cha sinaye sinomfunzi lo wenda umsebenzi weTandla ngabe wenda umsebenzi weTandla lo yini nje? Ngisho ukuthi umsebenzi wami lengwendako weTandla kudweba nje. Okay. Yes, ukudweba abantu. Like I'm using all like the face on. Kwanya usadweba buso. Yes, ngisadweba nje buso kuphela. Okay, now udweba ke buso bemuntu uyamkhokha nje umuntu njengoba njalo. Ngabe sesekuthi what I ordered versus what I got bese akusafanani. Hayi no kuyafanana nje impela umuntu uyathokota na akasakutholile. Uyatibona naye ukuthi hayi no ngimvele impela ngimkhokhile. Okay, so nesikhathi esinganani mfela? Since I was young, sukela nje ngisesemncane. I was doing but bengidraw like ama-cartoon yomntwana makasakhula. And then I decided ukuthi ngizame ke kudweba kumuntu. Then ngabona ukuthi hayi kona bengisengakafiki lesingeni lela cace kukhona kahle but nje hayi umuntu uyatibona naye ukuthi hayi so uyabona bonakala. Okay, so lesikhathi esinganani nje uwenda lo msebenzi wakho? Sho ukuthi ngasho ukuthi nginabo 2 years. 2 years. Ufocusa kulokudweba abantu. Focus nje kulokudweba abantu. Okay. Unaso yini isiqiniseko Ezweli ukuthi vele lo muntu uyamveba khona yini lo sokile wabaveba yathi ni response yabo? Yes, hayi bakhona lenke ngabadweba labanye ngifundza nabo esikolweni and then even mina nami ngatidweba. Sikhona nje sami lengasenda lapha endlini. Okay. So ke sihle nje impela ngasibeka lapha ngasenda yona iwallpaper yami. Okay. Ukhuthathwa ngibani ke ukuthi uchubeke nekuveba ngivile ukuthi waqala usesemncane but boyile ama-cartoons then yalo sothi cha nento ofocusa kuma human beings. Ngibani lo hlale asho ukuthi hayi man Zweli you can do it? Yes, hayi cishe kube bangani ke nalabo lengihlala nabo cishe bavame ukungitshela ukuthi hayi no kuhle lokhu so ke umuntu vele bathi umuntu ngabantu ngoba usebenzisana nabo bantu so if umuntu ajabulela lokho nawe utawukhuthazeka ukuthi uchubeke ukwethe. Okay. Esikoleni yayithola yini support? Esikoleni kuba ngilama student funds nje kuye ukuthi ama students yabo ukuthi abanaleyo ndlela ukuthi ahlathi hayi ntakunika imali sabo.
nebese sometimes but nje esikolweni cishe baba khona laba bathi hayi no nami ngiyafisa ukuthi ungentele lesithombe ngoba lamanye malokho ama-drawings ngihle ngiwadraw bese ngikhava ngawo amabhuku ami. Oh, okay, nice. Now Tvebage ngifisile kwade ukuthi usebenzisa imaterial kanjani ngoba labanye uyaye bebe bathi cha mina ngisebenzisa nje a plain paper bese ngiditfonela ipen, I just need the ink. Wena ke wenda kanjani? Just nami ngisebenzisa nje plain paper lelimhlophe bathi ma A4 and then I'm using my pencil bathi ke H2. Okay. Yes, ngisebenzisa nje yona kanye nerubber. Ngisengaqala ukusebenzisa ipen. So bangitshela ukuthi no ipensela ikahle yo. Okay. Yes. Lokusho ukuthi isithombe sami siba black and white. Black and white isithombe sakho. Okay. Ngiyakuva uthi usebenzisa i-A4 kuphela. Nangifika mina as a customer ngoba uyathi usema customer ufuna into leti yahluke. Ngithi mina cha ngicela i-A3 utokhona ningendela noma sobona ungazi ukuthi hayi ngeke ngisalunga ke la selikhulu lephepha. Yes, but kona kuye kube likhunyana but if ashilo umuntu ukuthi hayi no mina bengifuna sibe sikhudlwana. You was trying ukuthi ngishuthele isithombe ngefone then bese siyahamba siye emshinini. Then we can even enlarge the picture ukuthi sibonakale sibe ngilesikhulu. Oh, bese siyakhona nawe ukusikhokha nje. Yes, njengoba besisolo sinjalo. Okay. Yes, but ngenda lesi ngisidrawile ukuthi sibe ngilesikhulu. Okay. In the future ufise kusebenzisa yiphi nje material when it comes to drawing because nyalo uthi usebenzisa i-H2 kuphela i-pencil, right? Yes. Okay, ufisile yini kufunza letinye indlela tekdraw like ukusebenzisa imaterial lenye noma nje ufuna kuba i-expert ye-H2? Hayi no, ngifisile ukuchubeka. I was thinking ukuthi nje ngizame ephindze ukuthi ngibe nalo liphupho ukuthi ngidwebe like I'm using oil paints like ngidwebe ngema-lokhazana ngabopende like in a big like indzaweni lenkulu. Like nami ngijabule mangibona lapha ukuthi hayi no kuhle kakhulu. Okay. Kukuthatha isikhathi esinganani ke kudweba iface yomuntu nje loyi-1? Yeah. Le A4 yakho lothi wena cha le A4 uhamba embili. Hamba embili. Hayi bengiye maybe ngithathe about maybe 3 hours ngamthatha if I'm focusing but sometimes bengidraw ngihambe because ngisesikolweni. Is it? Bengidwebe emehlo lomuntu ngimshiye lapha benze ngibuye futhi ngichubeke. Okay. Shothi nangifika nje namuhla ngithi ngicela isithombe sami ngisasa ngasithola. Hayi dasithola noma kanjani. Yini lena lecicutela each and every day ukuthi ube ngile artist lo ngiyo namuhla noma le artist lo fise kuba ngiyo kusasa? Ngisho ukuthi ke nami ukuthi ngiyayithanda vele i-art kakhulu so ngiko lokunye lokugcugcutela ukuthi vele ngikwede most of the time and ke nalokunye ukuthi imali imcoka. Ngicabanga ukuthi nako ngilokunye lokungangilethele income ukuthi ngichubeke ngidlondlobala. Okay. Kukhuthatha ke batala abahlala nebafunzi labanemakhono ekhaya ungathini ngiyakubona nawe ungumfunzi uthi igcokela uniform nasesikoleni bashido bathi cha sina ethi nomfunzi wethu ufocused. Yes. Kumbeke kutshela abatala ekhaya ungabachushisa uthini in terms of kusupport abamfa babo labanemakhono? Abatali ngingabakhuthata kakhulu ukuthi bantwana bangabaleli ukuthi badlale ngemaphepha noma babuke ukuthi yini labangayenda but bangabakhweshisi kakhulu cishe kuletinye into njengami ngala makhono engicishe ngalokudweba cishe ngikole ngibona ngathi I'm so bright kiko and inhlitiyo yami iyajabula. Yes, even nalo ma subjects lamanye amcoka but nje lo munye umfana utawukhona ukuthi no mina ke I'm bright, I'm good glow. So ngakhuthalela kubatali ukuthi no even umsebenzi wetandla naye umuntu angakhona kumphilisa. Okay, kukhuthatha ke umumvu ekhaya lotiphilisa ngayo imisebenzi yetandla noma lothi yena uyacabanga kwenda umsebenzi wetandla lothite ungamkhuthatha uthini? Hayi naye ngamkhuthatha ukuthi no achubeke awende umsebenzi wetandla and azame nalokunye kuningi kakhulu longaba creative kiko like uzama ukubona ukuthi okay ngakwenda naloku kuphumelele naloku ngakwenda kuphumelele so ngakhuthatha ukuthi kunalabo labahlele emakhaya labawenda kumsebenzi wetandla abachubeke bawende bangapheli imandla. Yes. Okay, Maswati ngiyadinga ukuthi ata ayafuna ukusupporta kezwe. Siyathanda ukuthi kube nemidwebo lamabonzeni ethu. Lethi welethini. Sikuthola kuphi ke sikuthola kanjani? Asho ukuthi ungangiphola enombolweni tami inombolo yami ithi 76 it's not 767823 1147 and yaswazi mobile icon 79 32 69 95
ngithola ku-WhatsApp uphindze ungishayele. Okay, la ku-social media usengatholakali ku-Facebook. Angikhona nakhona you can search Zweli Masina and then but it's MACNA. Yeah, lo Masina. Yes, you will find me there. Mbukela isihlishwa ngiso sikhathi kanje ibe sikhathi besitazivumela thina sitawuchubeka sikuvetele bafunzi balapha eMandla ngembisi high ngoba bayasho bani bothishela bathi akusibo laba abobabili kuphela kepha-ke khona nalabanye labataziveta nganye langa emakhono awo nawe wena mtalo nemphanda la eMandla ngembisi high mbute mani mbutisise ngoba bayafihla laba mina ngilakushiya liqiniso abasho ukuthi mina mami ngiyi-artist nemami ngingumhlabeleli nemami ngiyi-poet bathula bathi thuna abafika esikoleni nawo nibadile imvula bafike bayenda kepha-ke mbukele ngingaze mina ngukhube bese sengiyacala ngiveta netimfihlo tabantu abenabeli abatente esikoleni sitabonana evikini etawo ngase isikhathi esifanako goodbye and God bless.